Itu aprang la political party kedoan social organization kedoan student organization kedoan laben Karbiang Long intellectual kedoan pen kaching wai high power committee sing nang itu lasi high power committee non pen thongni lo kangi lasi non ini high power committee ateng kan sedition ya lo je 15 days angbong pen ke itum lah si dak BGR special cell maso OSD alang li aprang yaru barim lo bagi santerang masih pilo ar bodai beto alang li report ateng pen bes puri pensi itum lah BGR la sodim kat halde je phan Supreme Court order ateng pen itum notice biko na pen ke that Kulin Circle along Banke 1026 bigas 1026 bigas ang mo Kacerai Banke 308 bigas kan Lapenke 716 bigas along le Banke on the Cerai rela ekor sarabela pasti pula Kacerai ri along le Banke itum prapjin pen Karbiang Autonomous Council dan Polres along ki Mia Hormuan Polres along ki Tengtang kas AJ Fancy itu kini bang additional lo dan sin Tengtang lo ki Tengtang AJ Fancy dan itu masih additional lapen ke eviction lo pulang te thagli pulang te law and order support lagi akan law and order ke Karbiang Autonomous Council under kan lasi Chief Minister si Ariding situ dalang sikila si Chief Minister along kacetong ji phan kaching ki than je phan lapen je law and order ang support dun je phan high power committee pen chetong untuk inya mai pen cerai kon lapen ke next high power committee meeting ki dui ke agosto first week si edition and follow the report अच्छा सर टंगटे eviction जे फन बाय कमेंट टू फन सिगा चसी इतुम ला प्रमोदि 5 na 15 days ang bong nikri pong mong pen special cell atum bagi saterang aprang yaro barim alang kum report nang pipo lamen ke nikri po pipen ke katharli je phan hukum pipon je phan si pen check kori sa अच्छा सर टंगटे ला नन तारिख क्रेसी लास्ट दंसो PGR election जे पुगा चसong ye तुम la tum ma chi yun de la ko bukni ne theola so hut alang tum ta lo lai nun lai ni non theklong lo social media la ni khai kris year ni la tum pin ni PGR year lam the song ko la bangala to chi yun de la jong jong ta hai sta bola so hut ke je kroisar pen sikiri ponalam lage high power committee la so abarim ayam lenon tadu abarim minister lo kudiram tra ke haya popojara teng pen si je kroisar pen si alang li apo pujara teng ben alang li itu budi sore nang pi teng ben si je kroi pon si high power committee seng nang la pen special cell seng nang ji Karbiang Autonomous Council lo la hinta ri pon si la so teng ben si kam klep pon bom